Katarakta ili siva mrena je zamućenje prirodne leće unutar oka koje uzrokuje smanjenje vida. Ne može se ispraviti jednostavnim nošenjem naočala ili leća, već ju je potrebno operirati. Siva mrena se uklanja kako bi vam se vratilo onoliko vida koliko je smetala mrena. U svega 15 minuta vaša prirodna mrenom zamućena leća se zamjenjuje novom, umjetnom. Znači, to nije leća koja se skida, nego je to leća koja se ugradi u oko i vi nemate pojma da imate leću. Operacija sive mrene za vas znači povrat vida, a često i potpuno uklanjanje potrebe za nošenjem naočala. Ljudi ne znaju da imaju mrenu, rijetko ko primjećuju da loše vide ili da misle da imaju loše naočale ili nešto, ili stalno neke, ali u principu ne znaju. Kako biste bili sigurni jeste li kandidat za operaciju mrene, potrebno je napraviti kompletan pregled očiju. Ako se odlučite za operaciju mrene, dodatno se radi ultrazvuk oka te se izračunava jačina leće koja će se ugraditi. Ne trebamo raditi pripreme za operaciju kao što su nekad smo radili krv, srce, pluća, sve se radilo zato što je tehnika bila drugačija. Operacija je rutinska i vrši se ambulantno, bez potrebe za ostankom u bolnici. Pola sata prije samog zahvata dobivate anesteziju u oko u obliku kapljica. Operacija sive mrene vrlo je brz i minimalno invazivan zahvat. Korištenjem visokofrekventnog ultrazvuka kroz rupicu od 2 mm vaša prirodna zamućena leća se razbija na manje dijelove koji se zatim nježno uklanjaju iz oka. Zatim se kroz isti rez ugrađuje umjetna leća na isto mjesto s kojeg je uklonjena prirodna. Operacija se završava zatvaranjem reza, a šivanje nije potrebno jer se operacija radi unutar oka. Nakon operacije dobivate zavoj koji nosite nekoliko dana radi zaštite oka. Uz pomoć kapljica koje kapate 10-ak dana i masti koju nanosite navečer kroz par dana, vaš vid je svakim danom sve bolji. Na kontroli prvi dan kažu ljudi, jo pa kako ste mi to plavu leću stavili, sad vidim sve plavo. A nije leća, leća je bijela, ali je mrena žuto smeđa i kako ste navikli dugo gledati s tom žutom smeđom lećom, onda se čini ljudima da je zapravo sve, kroz žuti filter se gleda, a ova leća je kristalna ova. Danas se operiraju vrlo mlade mrene. Nema potrebe za čekanjem da mrena sazori, što se nekad govorilo. Naime, današnja operativna tehnika je puno bolja od ranijih, pa se svakodnevnim aktivnostima možete vrlo brzo vratiti. Treba napraviti što ranije operaciju, jer je to puno jednostavnija, kraća i mislim gotova operacija za par minuta.